Nongeye kubasuhuza ndetse mbaye ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV n'umwanya ngugezaho amakuru mu kiganiro biravugwa. Muri aya makuru ndibuze kugira yuko Ubwongereza Ambasaderi Busingye yasubije abavuga ko u Rwanda rudatekanye ku mpunzi. Mu yandi makuru ndibuze kugira yuko mu yandi makuru akomeje kuvugwa nuko umusirikare wa UPDF yarashe mu cyico bagenzi be babiri. Ndibuze kujya ku nkuru ivuga yuko RDF yivuganye General Bin Laden wayoboraga abarwanyi bayiciye umusirikare. Ndibuze kubwira yuko mu yandi makuru akomeje kugarukwaho abapolisi 501 bahawe ipeti ry'aba ofisiye bato. Nandi makuru yose agezweho ndetse ndibuze kujya mu Burusiya ubwire ku mutwe wa Wagner nandi yose muhawe ikaze. Nge nitwa Niyonzima David. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga yuko igisirikare cy'u Rwanda Defense Force kivuganye General Bin Laden wayoboraga abarwanyi bayiciye umusirikare. Ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Central Africa MINUSCA zerutse kwica umuyobozi w'abarwanyi baziciye umusirikare General Muhammad Tom uzwi nka Bin Laden. Iki gitero umusirikare w'u Rwanda yaguyemo cyabitwaje intwaro bo mu ihuriro rya CPC cyagabwe ku basirikare bari ku burinzi hafi y'agace ka Sam Uwanja intara ya Haut-Koto tariki ya 10 Nyakanga 2023. MINUSCA yatangaje ko batatu muri aba barwanyi nabo bahasize ubuzima. CPC mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuhuzabikorwa mukuru wayo wungirije Nuruddin Adam kuri wa 13 Nyakanga yasobanuye ko Tom yishwe n'ingabo z'u Rwanda tariki ya 10 mu birometero bigera ku 10 ugana ahitwa Sam Uwanja. Iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa Central Africa rivuga ko abasirikare b'u Rwanda bavuye mu birindiro byabo muri Sam Uwanja n'amaguru berekeza aho Tom yabaga muri Sikikede ariko ngo bakihagera mu masaha 10 y'urukirera abarinzi be bagerageje kubarwanya, umwe aricwa undi arakomereka, uwa gatatu afatwa miri. CPC iravuga ko nubwo Tom yishwe yari yarahagaritse ibikorwa by'ubunyeshyamba asigaye ari umuhinzi nyuma yo kubisabwa na Minisitiri Jubai Abazeni wamwijeje ko abarwanyi be bazashyirwa mu ngabo za leta. Iri huriro ry'imitwe yitwaje intwaro ryigeze kugaba ibitero bikomeye ku ngabo za leta mu mwaka wa 2020 aho ryashakaga gukuraho ubutegetsi bwa Faustin Archange Touadera waje gucibwa intege n'ingabo z'u Rwanda zoherejwe hashingiwe ku masezerano y'ibihugu byombi. Mu yandi makuru mu Bwongereza Ambasaderi Busingye yasubije abavuga ko u Rwanda rudatekanye ku mpunzi. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Busingye yasubije ibaruwa iheruka kuvuga ko igihugu cye kidatekanye ku basaba ubuhungiro nk'uko tubikesha ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza. Ibaruwa iheruka ivuga ngo u Rwanda ntabwo ari igihugu gitekanye ku mpunzi. Amabaruwa yo ku itariki 6 Nyakanga n'urundi rugero rw'uburyo bushaje bwo kubona Afurika nk'ubutaka bw'umwijima n'akaga. Jya mu Rwanda wirebere nawe igihugu kigezweho gitanga icyizere kandi gitera imbere turimo kubaka. Uko dufata impunzi kwemewe na UNHCR hamwe n'abandi byafashwe nk'intangarugero. Twashimiwe kuba twaragize uruhare mu kwimura impunzi muri gereza za Libya, kuba twarakiriye abakobwa bo muri Afghanistan bifuza gukomeza amashuri ndetse no kwakira impunzi 140 mu gihugu cyacu. U Rwanda ruza ku mwanya wa gatatu muri Afurika ku bwisanzure mu bukungu, ku mwanya wa mbere ku isi ku ijanisha ry'abagore mu nteko ishinga amategeko ku kigero cya 61.3%, kandi uku guhagararirwa kugera no muri sosiyete yose. Icyizere cyo kubaho cyavuye ku myaka 49 muri bibiri kigera kuri 70 muri iki gihe, kandi turasatira uburyo rusange bwo kugera ku buvuzi no kwiga. Mu bipimo byose u Rwanda ni igihugu gifite umutekano. Ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo duturanye ni ikibazo cy'imbere. U Rwanda rukora ibikenewe kugira ngo ikibazo kitagira ingaruka ku mutekano w'abaturage bacyo cyangwa umuntu uwo ari we wese twakiriye ku butaka bwacu. Nyuma y'amateka yacu mabi, ibi bizahora mu bishyirwa imbere. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingabo bari kure yo guha umutekano abaturage babo, ahubwo bashyizeho ubufatanye bukomeye n'imitwe yitwara gisirikare y'abajenosideri nka Force Democratique de la Liberation du Rwanda FDLR, imwe mu mitwe yitwaje intwaro irenga 130 ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
FDLR igizwe n'abakoze jenoside, nyamara ibisobanuro bidasobanutse bigamije kugabanya iterabwoba ry'ingengabitekerezo y'intagondwa za FDLR no gutsemba imiryango y'abatutsi bo muri Kongo. U Rwanda ruzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo tubungabunge ituze n'umutekano ndetse n'iterambere ry'ubukungu. Ibyo ni Johnston Busingye wabivuze, komiseri mukuru w'u Rwanda mu Bwongereza. Mu yandi makuru noneho tukiri mu Rwanda nuko abapolisi 501 bahawe ipeti ry'aba ofisiye bato. Abapolisi 501 bari bamaze ibyumweru 50 mu mahugurwa mu kigo cya polisi cya Gishari kuri wa gatanu tariki ya 14 Nyakanga 2023 basoje ayo mahugurwa bakaba bagiye guhabwa ipeti ryo ku rwego rw'aba ofisiye bato, Assistant Inspector of Police AAP. Abo bapolisi bagizwe n'abagabo 405 hamwe n'abagore 96 bakaba basoje icyiciro cya 12 kuva amahugurwa yo kuri urwo rwego yatangizwa muri polisi y'u Rwanda. Bahawe amahugurwa atandukanye agizwe n'imyitozo ngororamubiri ibakomeza kandi igatuma barushaho kugira ubuzima bwiza, kurasa ndetse n'andi mahugurwa abafasha mu gihe bisanze bari mu rugamba cyangwa ahantu runaka bagomba. Icyiciro cya kabiri cy'amahugurwa cyari kigizwe n'inyigisho za gipolisi no kuyobora, kubera ko aba ofisiye bato barangije amahugurwa ya kadete aribo bavamo abayobozi ku rwego rw'ibanze rw'aba ofisiye bayobora abapolisi kuri za sitasiyo za polisi hamwe n'amahugurwa muri gahunda za leta. Umuhango wo gutanga iryo peti ukaba ugiye kubera mu kigo cya polisi cya Gishari. Bikaba biteganyijwe ko umushyitsi mukuru ari Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Gasana Alfred uri bube ahagarariye Perezida wa Repubulika muri uwo muhango. Muri Uganda, umusirikare wa UPDF yarashe mu cyico bagenzi be babiri. Umusirikare wo mu ngabo za Uganda UPDF yarashe mu cyico bagenzi babiri, undi umwe aramukomeretsa. Byabereye mu gace ka Fort Portal mu burengerazuba bwa Uganda. Amakuru avuga ko Caporal Avugo Lomulo wo mu ngabo za Uganda zirwanira mu kirere yarashe bagenzi be mu ijoro ryakeye mbere yo guhita acika. Umuvugizi wungirije wa UPDF Colonel Deo Akiki yamaganye buriya bwicanyi mbere yo gutangaza ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo uriya musirikare afatwe. Colonel Akiki waganiraga n'itangazamakuru yunzemo ko uriya musirikare naramuka afashwe azaryozwa ibyo yakoze. Kugeza ubu ntiharamenyekana icyatumye Corporal Romuro arasa bagenzi be. Abaturage baturiye ikigo cya gisirikare ririya rasana ryabereyemo babwiye itangazamakuru ryo muri Uganda ko bakutse imitima nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu menshi. Nirasana bavuga ko ryabateye ubwoba bijyanye no kuba ryabayeho nyuma y'akanya gato Perezida Yoweri Kaguta Museveni agejeje ijambo ku banya-Uganda. Naho mu yandi makuru ngarutse mu Rwanda, kuri uyu munsi nibwo hari hateganyijwe urubanza rwa Prince Kid. Maître Nyembo aravuga ko Prince Kid ari kujurajuzwa. Umunyamategeko umwe muri babiri bunganira Ishimwe Dieudonne uzwi nka Prince Kid, Maître Emeline Nyembo, aravuga ko umukiriya we akomeje kujuragizwa bikamushyira mu rujijo rw'ikigambiriwe. Nta marangamutima yagaragaje yerekana ko atishimiye kuba ubushinjacyaha bwashyize mu masaha 7 y'ijoro ryo kuri uyu wa 14 Nyakanga 2023 muri systeme y'urubanza ibimenyetso rwagombaga kwifashisha habura amasaha make ko urubanza rutangira. Ubushinjacyaha bwiseguye imbere y'urukiko rukuru busobanura ko impamvu bwashyize muri systeme ibimenyetso birimo ijwi bukerewe ari uko kuri uyu wa 13 aribwo yabihawe na laboratoire y'igihugu ifata ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera. Maître Nyembo mu kiganiro yagiranye na nimwe muri televiziyo ikorera kuri YouTube yari ku rukiko yagaragaje ko yababajwe no kuba ibimenyetso byashyizwe muri systeme ku munsi w'urubanza. Ati ntabwo navuga ko tubyishimiye kubera ko amategeko aberaho kubahirizwa. Yakomeje ati niba impande zose ziba zigomba gutanga ibimenyetso bisobanura bigashyirwaho mu gihe uko umushinga amategeko yabiteganyije, kubishyiraho uyu munsi saa 7 za nijoro muzi neza ko urubanza rugomba kuburanishwa uyu munsi ari mwe mwatanze impamvu yo kugira ngo urubanza rusubikwe, ndabibonamo ikibazo. Maître Nyembo yavuze ko umukiriya we ari mu rujijo bitewe n'ibiri kuba. Ati twagaragaje impungenge
uwo twunganira ari muri dilemma buri munsi, ejo hazaza ikindi, kuko bigenze kuriya n'ejo bazana ikindi, ejo hakaza ikindi, ariko reka twizere ko iyi ariyo nshuro ya nyuma bigenda gutyo. Gusa nyine twatunguwe. Uyu munyamategeko yavuze ko yizeye ko umukiriya we azahabwa ubutabera kandi ngo ashyigikiye ko umucamanza yagaragaje ko urubanza ruburanishwa rukarangira byibuze muri Nzeri 2023. Yunzemo ati urukiko narwo ruri conscient yuko bimaze gutinda. Prince Kid ari kuburana kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize, yari yaragizwe umwere mu kuboza, ariko ubushinjacyaha burajurira biba ngombwa ko byemezwa ko urubanza rusubirwamo kuri uyu wa 14 Nyakanga. Rwasubitswe rwimurirwa tariki ya 15 Nzeri 2023. Mu yandi makuru, Amerika yahamije ko umutwe wa Wagner utakiri ikibazo muri Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko umutwe w'abacancuro wa Wagner utakiri ikibazo muri Ukraine kuko nta ruhare ukigira mu mirwano iri muri iki gihugu. Ni nyuma y'uko uyu mutwe wigumuye ku bayobozi bakuru b'ingabo z'Uburusiya. Wagner bivuga ko yafashije Uburusiya muri 2014 ubwo bwiyomekaga agace ka Crimea, ndetse yanafashaga iki gihugu mu ntambara kirimo na Ukraine, aho wagize uruhare mu ifatwa rya Bakhmut. Mu masezerano yashyize iherezo mu kwivumbagatanya k'uyu mutwe mu kwezi gushize, abarwanyi bawo basabwe kujya mu gisirikare cy'Uburusiya cyangwa bakajya muri Belarus hamwe n'umuyobozi wawo Yevgeny Prigozhin. Umuvugizi w'akanama gashinzwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kirby yanashimangiye ko Uburusiya buri gutsindwa intambara muri Ukraine agendeye ku ntego Putin yari afite ubwo yatangizaga intambara. Ati yashakaga guhanagura Ukraine ku ikarita burundu nk'igihugu cyigenga. Yanashakaga gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Zelensky akagira Ukraine nk'intara y'Uburusiya, ariko nta na kimwe yagezeho. Yakomeje avuga kandi ko yanashakaga gucamo ibice umuryango wo gutabarana NATO agamije gutandukanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bakorana by'Uburayi. Naho mu gusoza aya makuru reka njye muri Kenya, aho abapfiriye mu myigaragambyo bageze kuri 13 nk'uko bivugwa n'akanama k'uburenganzira bwa muntu. Umubare w'abapfuye muri Kenya mu myigaragambyo yo kwa gatatu yo kwamagana igiciro kiri hejuru cy'imibereho wazamutse ugera ku bantu 13 nk'uko bivugwa n'akanama k'uburenganzira bwa muntu KHRC muri icyo gihugu. KHRC ivuga ko abantu 10 bishwe na polisi barimo n'umwana, mu gihe abandi 3 bapfiriye mu rugomo rw'abaturage rwatewe n'imyigaragambyo mu burengerazuba bw'igihugu. Davis Malombe, umukuru w'ako kanama, avuga ko karimo gukora iperereza ku kumenya niba polisi yarananiwe gutabara mu bushyamirane bw'abaturage. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Kenya Kithure Kindiki avuga ko abantu 312 barimo na depite wo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi mu myigaragambyo kandi ko bazashyirirwaho ibirego. Mu itangazo, Minisitiri Kindiki yagize ati abashinzwe umutekano basabwa gushyira mu bikorwa itegeko nta kujenjeka kandi mu buryo butanga umusaruro, bagahangana n'abagizi ba nabi barimo n'abonona ubukungu, abasahuzi n'abangiza ku bushake barimo gusenya umutungo wa leta n'uw'abantu ku giti cyabo. Yanavuze ko leta ya Kenya ishaka guta muri yombi abakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga na Martha Karua bahamagaje iyo myigaragambyo, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibarava ku izima, barakinangiye. Umwe mu bakuru b'urugaga Azimio la Umoja Edwin Sifuna kuwa kane yabwiye televiziyo Citizen TV yo muri Kenya ko imyigaragambyo izakomeza kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Kuva Perezida William Ruto yatsinda amatora mu mwaka ushize, mukeba we Raila Odinga yamaganye iyo ntsinzi ya Ruto, avuga ko yibwa amajwi gusa inkiko zateye utwatsi ikirego cye. Odinga yagiye ahamagarira imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa Ruto, avuga ko butemewe n'amategeko. Nyuma y'amezi make iyo myigaragambyo yaracogoye. Ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro
ry'ibiciro ku bicuruzwa by'ibanze nk'ifu y'ibigori cyakomeje kuzahaza imibereho y'abaturage ba Kenya. Odinga abona indi ngingo yo kwamagana ubutegetsi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka yahamagariye imyigaragambyo mishya yo kwamagana izamuka ry'ibiciro. Ibintu byarushijeho kuba bibi kuva mu kwezi gushize ubwo leta yazamuraga imisoro. Itegeko rishya ryakubye kabiri imisoro ku bitoro, rinategeka gukata 1.5 ku mishahara y'abakozi nk'amafaranga y'imyubakire. Itegeko biboneka ko ridashyigikiwe mu gihugu. Odinga n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahise bongera gushishikariza rubanda kwigaragambya n'uburenganzira bwabo bw'ibanze, bakamagana n'itegeko n'ingaruka zaryo zitezwe. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, mukomeze kugira ibihe byiza. Nge nitwa Nihonge David, mukomeze gukora share ku nkuru n'ibiganiro byose bitambuka ngaha, ndetse bukagukora like na comment ku nkuru zose. Mukomeze kugira ibihe byiza.